Good morning, London bigli house sebentar dong you lah khat wijuna ani lah Islam. Ni habis syadu badu doram taksi. Baru dah stesen Gujarat. Tiam tip shoot lah nam lah poi si pet mah. Semua. Si Syam sebut. Oi. Mau kabiang tu teh. Jangan tu orang lele lah. Nak sondur syuk ni mo. Abiang nak. Kok sondur? Sa highway bat. Teh tang Spanyol po dah menen. Ha? Mo. Dari dua suara pelak. Apa jungi pa paneng sising ay ngo imasisin bangi don ka bangi obre terus menen bro singi mentam step obre ma ipop jungi lang ju percaya obre semua khe jungi obre phai ay ngo don ka bangi obre sadu sa Gujarat angi hablai menta obre ka po ka aslam angi ya nyap yang bat min semua khe de wala mi percaya ma ipop jungi na kata amen ya jaiga
Another 240 kilometers to Bato. Vodadora. Jadi baniak lah bang habis sendat-sendat mo. Nama dak tasyuk tu trafik tasyuk lep lai sebut dengan light bang habis sakut mepi kan sejam mo. Dia baniak tak dia.
train. Bapak lagak yang halo, Senodon. Halo. Bapak. Halo. Halo. Hai Bidon, Bapak. Halo. Sa spa apnyo tu sa boda Badu Baru. Surat ni ada tam Baba laja biar mana laja sisin. Mentai laja biar sisin sisdien an up. Mana ini malah ideng ke GPS de hap ya kan nanti belong straight back. This is the busiest highway ever that I've ridden on a highway. It's so busy, so scary as well. One mistake then you're gone.
Hey Don. One sini, one ni showroom saya. Mak sekadiang. Ya cu, ngatam sekemat hang ah. Jangan siapa pukra. Tiga no. Tak one ni, ngayon sekadiang mah ngadan ni. Last piece. Tandoori roti, dalaka, batang teh, khamam eh. Semalam bahagia nih kan, right? Hala i hotel i kamera. Ni tina you lah. Nanti mas dak nak Kolkata. Sama. Tit sekilo. Ha Ahmed Pur long. Dai. Ahmed Pur ke? Kyon Jhar. Kyon Jhar kan? Masuk lah. Kemang isa tu ka Ahmed Pur isa tu ka isi tutungan bagi pak baik sedim. Oh, rigid bah, kang talah kan. Le parking biryani pan tu ngi cit sok sa. Oh. Ada klat sa. Dak atai ulah dak klat de. Tin sok tu naduk nata, mut sendap, mut kebala ka sing kebala kan. Happy. Ngaruh abis dah. Ahmed Pur dia kesini buah. Dap Nagpur tu. Nagpur tak kan? Nagpur Lai, Ashwar, Lai Sam, Banrio. Si Banrio thiệt nhiều số pun thiệt kilo baik dong dan sa dong mentah. Akhirnya palat pengin hab ya kot nak gitu pula. Akhirnya palat dah. Ti một ông này cái right ba dat han mà đấy Kalanti highway ke belong busy bah ke belong ni tang kali ru am si bona pina sekadiang melong ni sekamon melong ni apit bah no pen hair baik vus try ke dikla kalau ketika yang personally ketika
one of the busiest highway lah. It's the busiest highway for me till now. Balik ke tu mana? Ni. Dah. Sticky bos head itu imada kumma. Long kat tu lah kini state situ shui ru. Long kam you te kum ni. Kum tu mana? Ni long bit. Ben hair sai long bit start but adrenaline rush but that's the same good night. Shine it visit you Statue of Unity. Kedai pau kilometer ni but nyoba jing mi nadap Statue of Unity pak ngin chandur ngin yuk kejat hantu digi bites ngin saya lepat sa Udaipur sa ngin antai ka Rajasthan sa mo ketika state ke ba Khandai mentah Gujarat bas pau sa ngin antai sa Rajasthan saya siap pelak mo